Ki te whai pūtea tārewa koe, kei te mahi tahi koe me te rewera. Koera te whakatau a tētahi mātanga pūtea. I tāna tino kite atu i te tokomaha o ngā whānau Māori, e raru ana i te rahi o te huamoni ki aua pūtea tārewa. He whakatūpato te mahi a te tokorua nei ki ngā whānau o te tonga o Tāmaki, kāti te hoko nama mai i ngā taraka hokohoko. If you can have something for nothing today, a lot of people will take up that opportunity without realising the true cost of the item that they're taking. Koinei a tākuta Claire Dale, mema mo te rōpū Tamariki Rawakore, hei tāna koinei te take e noho pōhara ana te nuinga o ngā whānau, o tira ngā Tamariki, i ngā wari hoki te tono pūtea taurewa mai ngā pūtea uepu. It affects the children because that money that could be spent on children's food, on children's clothes, on children's participation in sport, that money has to go in that excess interest. Engari he pire hau ke te whakatauhia i Carol Beaumont o Reipa, ki roto i te kāwanatana. E mea ana me ko tahi te utu teitei rawa mo te utu huamoni, a i tēnei wā ko te utu a etahi he ono te kau ōrau ki te ono rau, etahi he teitei ake. He pire heita enei mātanga tāhua pūtea, ka puta ke he painga mā ngā whānau whakatarewa pūtea. It's the same families that are being dragged down more and more. And we mainly work with Māori and Pacifica Island families, so we're really conscious of the debt in our community. Ko te rautaki mā te rōpū nei he whakatūpato i te tangata i aia e tai au hi tonu ana. I just tend to say, look, it's going to cost you in the end, and also look at their finances as they are today, and just get them to look over and say, look, you know, you're forking out so much extra. Hei te rua te kaumāwaru o tērā marama ka puta ke te pire ki mua i te whare, engari mo te tokorua i tēnei wā, he whakamatāra i ngā whānau tonu te mahi. Raparata whai, te karere.